Postman Pat and his black and white cat. Early in the morning, just as day is dawning, he picks up all the postbags in his van. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. All the birds are singing and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Everybody knows his bright red band. All his friends will smile as he waves to greet them. Maybe you can never be sure there'll be knock, ring, parcels to your door. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. All the birds are singing and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Pat feels he's a really happy man. Petova posebna dostava. Trkači auto. Ej, kauboju, što ima? Bill radi rođendansku zabavu pod maskama. Kupili smo mu posebno rođendansko iznenađenje. To je... Samo malo, sine. Služba posebne dostave, Pet ovdje. Pet, imam dostavu za tebe. Kada bi mogao biti ovdje? Dolazimo. Iha! Imamo posebnu dostavu, Jess. Što li nas to čeka danas? Dođi. To je bilo poklon. Mogu li ići s tobom, tata? Mogu. Danas imam 3 paketa za tebe. Jedan za Billa, mora biti u kafeu najkasnije do 1. Ovo ide s njim. A ovaj je za Teda. Mora ga dobiti što prije. Naravno, ostavit ćemo ga usput. Hajde, kauboju, ne smijemo zakasniti s Billovim poklonom. Bog pene! Dobar provod! Iha! Dakle, Lizzie i Charlie, vi idete po Billa. Ostali možete pomoći Miši s hranom. Ura! Hajde, Charlie, tko prije? Može! Ej, djeco, ni riječi o poklonu. Iznenađenje. E sad, gdje je taj paket? Oj. Ted? Pričekaj malo, Julian. Ja ću donijeti paket. Halo? Ted? Jesi li dobro? Dobro sam, Pet, bez brige. Popravljam TV gospođi Goggins. Jedino mi treba još novi daljinski upravljač. Imaš li moj paket? Evo ga. Hvala ti puno. Danas pomažeš svom tati? Da, tata ima posebnu rođendansku dostavu i... Ako ne krenemo odmah, zakasnit ćemo. Dođi, Bog Tede. Bog. Dobro. Da vidimo što je tu. To se zove daljinski upravljač. Da vidimo što ima. Čudno. Ne radi. Čuješ li nešto? Da vidimo da li radi sada. Ne. To je čudno. Što se zbiva? Ma daj. Što se događa? Nisam siguran. Nisam još imao ovakvu dostavu. To je bilo poklon i pobjegao je. Neće daleko. Dođi.
Zdravo, Ted. Popravio si moj TV? Nisam, gospođo Goggins. Imam ga! Nestao je. O, Zapamti, Charlie. Ni riječi Bilu za poklon. Dobro. Ne brini se, znam čuvati tajnu. Bok, Bill. Super kostim. Da, ja sam vozač Elija. Brrm, brrm, brrm. To je super! Znaš što smo ti kupili? To ti... Charlie. Dakle, što ste kupili? Ovaj daljinski upravljač ne radi. Daj meni. ovako ćemo, Julian. Ti i Jess stanite iza. Usmjerit ću ga do vrata. Dobro, tata. Jesi siguran da je u njemu problem, Ted? Dajte mi minutu. Provjerit ću kablove. Smjeranje u kut. Idemo. Evo, to je to. Opet nam je pobjegao. Što ćemo napraviti? Opa. Pa da. Zašto se prije nisam sjetio? Čega? To je auto na daljinsko upravljanje. I? I daljinski upravljač je u kombiju. Dođi. A kada treba stići Billov poklon? Prije početka. Dakle, do 1 sat. Ali skoro je 1. Ne brinite, to je posebna dostava. Pet će sigurno stići na vrijeme. Pet, zašto si stao? Imaš problema? Trebam tvoje odobrenje, Ben. Moram otvoriti paket. Otvoriti paket? To je ozbiljna stvar. Ako nešto ne učinimo, izgubit ćemo posebnu dostavu. Trenutak. Dobro. Može. Pozdrav, Pet. I sretno. Hvala. Dobro. Zaustavimo taj auto. Ali to ne radi, tata. Bravo, Ted. Sad radi. Sve u redu. O, moja najdraža. Što je sad? Ne znam, Julijane. Osim ako su paketi zamijenjeni. Mi imamo Tedov daljinski za TV, a on ima naš za auto. O ne, dao sam krivi paket. Bill nikad neće dobiti poklon. Ne brini, Julian. Bill će dobiti poklon na vrijeme. Obećavam. Ne, Ted. Natrag. Natrag. Dobro. Dođi, Julijane. Služba posebne dostave ne odustaje lako. Idemo. Možeš li pogoditi što je to? Ne možeš ga voziti, ali kreće se. Charlie, Billov poklon bi trebao biti iznenađenje. U redu je, neće pogoditi. O, možda nešto na daljinsko upravljanje? Brod? Čudno. Prvo radi, a onda... Probaj ponovo, Ted. Dobro. Bonnie? Bonnie? O, Bonnie? Što se događa? Ti imaš pogrešan daljinski, Ted. Taj je za auto. Dakle, to je razlog zašto nije radio. Biće dobar za auto. Tede, moraš ga zaustaviti. Ne radi, tata. Malo sam zamijenio žica unutra. Bonnie, vrati se, Bonnie. Bez brige, gospođo Goggins, vratit ću je. O, molim te.
Je li vlak? Ne, Bile, nije vlak, to je Znam, to je auto. I to na daljinsko upravljanje. Ma daj, želim jednoga već godinama. Jedva čekam. Što? Što je to? Arture, pomozi nam! Zaustavi taj auto! Special delivery service is on his way. Proslava uskoro počinje. Nećemo uspjeti. Ne brini, sine, stižemo ga! Požurimo, ide prema Litici. Netko dolazi. Pet sa Bilovim poklonom. Rekla sam vam da će stići. Pozdrav svima. Gdje je moj... Zna što mu je poklon. Ajoj. Stići će svakog trenutka, sine. Što znači da još nije stigao? Stani ti, grozni autiću. Stani! Nemojte tako, gospođo Goggins. Tako ide još brže. Ali što je s Bonnie? Ja ću je uhvatiti. Bonnie, lovi! O, hvala Bogu. Bravo, Pet. Auto! Moja posebna dostava! Kako ćemo do njega? Na rubu je jako opasno. Svi ostanite tamo gdje jeste. Ovo je pravi posao za pozornika. Ne valja. Ne mogu doći bliže. Dajte da popravim daljinski. Požuri, auto će pasti. O, nije dobro. Zapeo je. I što sad? Imam ideju. Julijane, imaš li još laso? Da, ali Hvala. Iha! Hajde, Pet. Ti to možeš, Pet. O, bravo, Pet. Bravo! Evo daljinskog. Više ne bi trebalo biti problema. A ti bolje uzmi ovaj ovdje. Krenimo sad. Odradimo tu posebnu dostavu. Sretno, Pet! Pozdrav! Pet će uskoro stići. Mislim da neće. Gdje je slavljenik? Pet, nismo ni sumnjali. Posebna dostava za Billa Thompsona. Wow. Oprosti što sam ti otkrio. nije ni zamotan. Nije važno. Predivan je. Najbolji dar ikad. Bravo, sine. Ne znam što bih rekao. Hvala vam svima. Nema na čemu. Hvala, Pet. Znala sam da ćeš stići na vrijeme. Sa zadovoljstvom. Sve to spada u posao službe posebne dostave. Ha, Jess? Služba posebne dostave. Zadatak obavljen. SDS, we